Mayap Aldo, anak. Ing panigaralan tamo king edukasyon sa pagpapakatao, yapin niya ing pamanupad kareng panuntunan, apapatupad king kilubbale, makapalub king quarter 1, week 5. Ding pamilyang saup-saup king kilub ning bale, mas bibilis ing karelang gagawan, lalo na nung ring anak sa saupla king pamangawa king kilubbale at baluda lang tukyan ring panuntunan ken. Ing module ni may gawaya panglaluya pang atupad ding panuntunan king kilubbale. Makasaupya ni para makabigabay kareng panuntunan. Keng pamagtuklas king module, asahan la ring mag-aral no? Pamanupad kareng panuntunan, apapatupad king kilubbale. Pamaggising at mangan king isang oras. Ariyan ing obrang bale. Pamaggamit kareng kagamitan at aliwa pa. Hilinan niya ing letra na nimustong pakibat. Isulat keng malinis sa papel. Bilang 1. Akakit me imamu na magligpit ti panganan yu na ninggawan mo. Akakit me imamu na magligpit ti panganan yu na nuinggawan mo. A. Pabren keng magligpit ti panganan. B. Sabihan ko kang tatang ko sopan me. C. Sabihan ko kaya alina na liligpit. D. Sopan keng magligpit bang kagadyang mayari. Nung ingke kayong sagot, diyo, sopan keng magligpit bang kagadyang mayari, gusto kayo. Bilang 2. Ginamit me ing palis at panyalok na ninggawan mo kayari mong ginamit. Ginamit me ing palis at panyalok na nuinggawan mo kayari mong ginamit. A. Ilele ko keng pibilyanda. B. Lakwan ko nung nukarin ko may malis. C. Palele ko kang tatang ko. D. Utos ke ikoya ko na ligpit na ing gamitan ko. Nung ingke kayong sagot A. Ilele ko keng pibilyanda, gusto kayo. Bilang 3. Mamyalong ka, kaya bening kaluguran mo keng luwal. Bigla na kang inaos imamo para mangan. Nanong inggawan mo. Mamyalong ka, kaya bening kaluguran mo keng luwal. Bigla na kang inaos imamo para mangan. Nanong inggawan mo. A. Lumawot ko bang enako akit imako. B. Mamyalong ko hanggat bisa ko. C. Muli ko at mangan. D. Pabren may mamu na ausan ako. Nung ingke kayong sagot, C. Muli ka at mangan ko, gusto kayo. Bilang 4. Papamalisan na kang tatang mo kengke kayong mula o neng inaus na ka ning kakyalong mo para mamyalong. Nano inggawan mo. Papamalisan na kang tatang mo kengke kayong mula o neng inaus na ka ning kakyalong mo para mamyalong. Nano inggawan mo. A. Aryan ko pa ing pagawang tatang ko. B. Eke pamintuan itatang ko. C. Pagawa ko na mukhang limako ing pamamalis. D. Tuki kong mamyalong maski aliya pa yari kagawan ko. Nung ingke kayong sagot A. Aryan ko pa ing pagawa ng tatang ko, gusto kayo. Bilang 5. Memyalong ka keng kilubbale na ninggawan mo kareng pialungan a ginamit mo. Memyalong ka keng kilubbale na nung inggawan mo kareng pialungan a ginamit mo. A. Paligpit kula kang imako. B. Ayusan kula kung nuka rin la makabili. C. Lakwan ko na lamo basta. D. Pabren ko lang damusakan dala.
Nung ingke kayong sagot, biya, ayusan pula kung nukaril na makadili, gusto kayo. Ing pamanupad kareng panuntunan keng bale, netong yang paralan para lalo talang abalo nung makanano tamong makasawop keng kilub na ning bale. Ing metong aanak na makasunod keng panuntunan keng bale, maski muntaya keng eskwela o komunidad, darlan na ito. Ing pamanupad kareng tuntunan keng bale, netong yang paralan para apakikyo kareng kaya kayong pengari na responsable kayo bilang anak. Pamanggising at pamamangan keng oras, denireng mapilan kareng pamanupad at tuntunan keng bale. Ing pamanyaw mo naman keng obrang bale, magpakit na ika metong kang masipag at ahasaan anak. Deng mapilan o obrang bale nagyuyunggawan, yapin ing pamamalis, pamamulis lamesa, pamanwas pinggan at aliwa pa. Kaiba't yung ginamit, hindi kayong pigamitan o pipamyalungan, dapat yula naman ilele kareng-karelang pilalamnan. Balang masalese at ela kalat-kalat maskino ka rin. Ngeni, basan ming kwento ng boboy, magana ka. Bang lalo mo pang abalo, nung nanula pa rin panuntunan dapat tukyan keng bale at nung nano pa ing asawop mo kareng kekang pengari. Iboboy maganapak, asinulat ng Rowena Dakis Santos. Iboboy metong yang responsabling anak. Reng pengari na, tuturudeng maging responsabli bang pangaragul no, gamit na ini. Abak pang maranon, migising ne. Samasa na, pagkeran no, at sopa na ne, itata na mamalis keng mula no. Kaibat, ilele na lareng pigamitan no. Kaya rin na sopa na neman imana keng kusina para maghapag pamangan. Kaya rin ang mengan sopan nepay mano na magligpit pipanganan. Gustong alang klase makapamyalong ya kareng kayang piyalungan. Kaya rin na memyalong ilele na lang masalese retang piyalungan na keng dukanan. Talagang responsabli ya iboboy. Kalupa na ka rin bang boboy? Kumakang papel at pagkibatan la ring bawat numero. I-drawing ya ing batuin nung gagawan mula rene at bulan nung ali. Bilang 1, ayusan ko ing kanakong pagkeran pangagising ko. Ayusan ko ing kanakong pagkeran pangagising ko. Nung ingke kayong sagot, batuin niya, gusto kayo. Bilang 2, sosopan ke imaku keng obra na bale. Sosopan ke imaku keng obra na bale. Nung ingke kayong sagot, batuin niya, gusto kayo. Bilang 3, paboren ke itatang kong magobrang dili na. Paboren ke itatang kong magobrang dili na. Nung kaya kayong sagot, bulan, gusto kayo. Bilang 4, halina ako sasaob kareng gagawan bale, uling anak ko pa. Halina ako sasaob kareng gagawan bale, uling anak ko pa. Nung kaya kayong sagot, bulan, gusto kayo. Bilang 5, lelele ko rin gamit, gustong ginamit pula. Lelele ko rin gamit, gustong ginamit pula. Nung ingke kayong sagot, batuin niya, gusto kayo. Di na naman ngening check, dinggulis, kung inggagawan do, makasunod la keng katungkulan keng bale at ekis nung alinuman. Bilang 1, magligpit ti pagkeran kagising ning abak.
magligpit pipagkeran kagising abak. Nung ing sagot yu, check ya, gusto kayo. Bilang 2, mamalis keng bale maski ali utusan. Mamalis keng bale maski ali utusan. Nung ing kayong sagot, check ya, gusto kayo. Bilang 3, manos pinggan na atsu keng lababo. Manos pinggan na atsu keng lababo. Nung hindi kayong sagot, check ya, gusto kayo. Bilang 4, manalbe patingapon keng TV. Manalbe patingapon keng TV. Nung hindi kayong sagot, siya, gusto kayo. Bilang 5, lakwan ing bag maski no ka rin. Lakwan ing bag maski no ka rin. Nung hindi kayong sagot, siya, gusto kayo. Bilugan mo la ding litrato na agyo mong gawan. Bilang 1, agyo mo na bang gawan nila? Nung aliya binilog, gusto kayo. Bilang 2, agyo mo na bang gawan niya? Ing pamamales. Nung agyo meng gawan, bilugan me. Nung makabilugin kaya kayong number 2, gusto kayo. Bilang 3, agyo yun na bang gawan ing makalitrato? Nung alayang bilog, gusto kayo. Bilang 4, agyo yun na bang gawan ing number 4? Nung binilog ing number 4, gusto kayo. Bilang 5, agyo mo na bang gawan ing bilang 5? Nung ing sagot yu, binilog gusto kayo. Dinal lang check ding agyo mong gawan ing kilog ning bali. Ma'am Lancho. Nung malayan check, gusto kayo. Mamalis. Nung dininan niyang check, gusto kayo. Manamulis awang. Nung dininan niyang check, gusto kayo. Manos pinggan. Nung atin niyang check, gusto kayo. Magluto. Nung dininan check, gusto kayo. Magligpit pagkeran. Nung dininan ng check, gusto kayo. Mamipi. Nung dininan check, gusto kayo. Mandilig tanaman. Nung dininan ng check, gusto kayo. Maglampaso. Nung dininan ng check, gusto kayo. Manese. Nung dininan check, gusto kayo. Isa-isip. Ing pamaminto, kareng panuntunan, keng bale, metong yung paralan para lalong mas mapabilis reng obra, keng bale, lalo na nung saub-saub la reng pamilya. Bilang anak, maging responsable ka kareng panuntunan, bang dalan mo iti keng kekang pangaragul. Ing pamaminto, kareng panuntunan, keng bale, metong yan namang indikasyon na ikang anak, metong kang maganaka at masipag na anak. Pilinan niya ing letra na ning gustong pakibat. Bilang 1, inutos na kang imamo na sali king tindahan. Oneng, ikit mula rin kakyalong mo, mamyalong la at inaus da ka, nanu inggawan mo. Inutos na kang imamo na sali king tindahan. Oneng, ikit mo la, ren kakyalong mo, mamyalong la, at inaus da ka, nano inggawan mo. A. Makyalong ko pa, karela, bayo ko sali. B. Maminto ko pa, kang imako, at saka na ko mamyalong. C.
utos ke itang anak at tsukeng dalat. Di, sabihan mo alakang asali. Nung inke kayong sagot, diya, maminto ko pa kang imaku at saka na akong mamyalong, gusto kayo. Bilang 2, ikit me ingwali mo na magdalang mabayat na nunggawan mo. Ikit me ingwali mo na magdalang mabayat na nunggawan mo. A. Sa likod ka, pang alina kakakit. B. Sopan me bang magkasakit. C. Pasawop me kang tatang mo. D. Pabren me at mamyalong nakamo. Nung inke kayong sagot, diyo, sopan me bang magkasakit, gusto kayo. Bilang 3, masakit siya pakiramdam iimamu at alina agyong manospinggan. Nanu inggawan mo. Masakit siya pakiramdam iimamu at alina agyong manospinggan. Nanu inggawan mo. A. Panayan keng sali se pakiramdam. B. Iyaku na manospinggan. C. Utos ko ne mo keng kapatid ko. D. Mamyalong na ako mo kabang nabali. Nung inke kayong sagot, D. Iyaku na manospinggan, gusto kayo. Bilang 4, oras na ning pamangan at alayo pa ing kapatid mo, uling mamyalong niya po, nanu inggawan mo. Oras na ning pamangan at alayo pa ing kapatid mo, uling mamyalong niya po, nanu inggawan mo. A. Dakitan ke at panyermonan. B. Mangan kami maski alayo. C. Payawus ke kang tatang ko. D. Paulyan ke at sabihan ko kayo na dapat mumuliya ken oras. Nung inke kayong sagot, D. Paulyan ke at sabihan ko kayo na dapat mumuliya ken oras, gusto kayo. Bilang 5, utos na kang tatang mo oneng manalbekang TV, nanu inggawan mo. Utos na kang tatang mo oneng manalbekang TV, nanu inggawan mo. A. Maminto ko agad. B. Magdabog ko. C. Eke pansinan. D. Maminto ko kaya rin na ning alben ko. Nung inke kayong sagot, A. Maminto ko agad, gusto kayo. Isulat siya ingyu nung ustuya ing panyalita at M gustong maliya ini. Bilang 1, sunod ko kareng utos da reng pengari ko. Sunod ko kareng utos da reng pengari ko. Nung inke kayong sagot, yuya, gusto kayo. Bilang 2, magdabog ko patse utos da ko. Magdabog ko patse utos da ko. Nung inke kayong sagot, emya, gusto kayo. Bilang 3, sa likod ko ustong awsan da ko. Sa likod ko ustong awsan da ko. Nung inke kayong sagot, emya, gusto kayo. Bilang 4, mag-usa ko kareng obrang bale. Mag-usa ko kareng obrang bale. Nung inke kayong sagot, yuya, gusto kayo. Bilang 5, sumawot ko maski alidako utos. Sumawot ko maski alidako utos. Nung inke kang sagot, yuya, gusto kayo. Hanggang mo Kenny. Salamat!